Mutheteri wa Kyoto Salesio thuranira kuandikira barua mbunge ya seneta amwe na kiama ya kurwana ungumania niyo EACC akendo chonkono kwa kira kuwe wa mbabwa mbecha kithirikari ya kaunti ya Meru nenderu aria wati mbaruba thirikari ya Kawiri bishumiretio muthetera akiaria urano ya bidhaa munene obisini oritingwebwa mwingi James Mutia na uwete amu ya manto yara yagetikiri riboti ya Salesio te ya uma na bayeta koti umuthitanga ni ubathukiria rieto no ura wacho aitike MC abogeta isti noeka borio na uwete isiasa imbe ukumuibwa kenda kurieria na kuangaratania ngavana Kawira ataritire Meru ngweka itenyo kaunwe mwandiki munene kiamene kiambas Mugambi Manyarane thirite agishumiria na kuwa inyore yani bwa kandarathi thirikari ya Kawiri bubatere kwitha bwechonkono ya burato kwirwa imuthuri Muriuki na nyuma muteteri wa Kyoto Salesio thuranira kwithwa andikite rwanino kurwana ngukumo ni EACC rutha rwechonkono kaunti ya Meru mono ruthengerete obisio ngavana uria utumira mbecha ara kuringana na Salesio thuranira augite kwina mabisa ba thirikari bethu bagitumira kwita mbecha thirikari neji indi amuna bubu muthenya na arua mutongeri wandiko obisine banga bana no nchamba mbithi bena abisa munene o manthujegi wandiko ne James Mutia bethu bagitumira kuregana na ripoti eji baro echi andiki nyingi na imo chiandiki siasa baro ile imo chiandiki yekerwa baking powder yekerwa chukari na chumbe kenda manto ya imba kenda muntu bakuachi a political agenda so inkwenda kwera anto beto bamero manto menge ya matasi na ya kwarirwa tiya uma yorongo na itera kinya tokapuru manto yonde ya kinya ki that level karitio mbecha cia tumuro bwego ri bati ene muntu na kweja akageria go change the topic au gakabe keri mbecha baitete ngwina thirikari ute muntu itete ngwina thirikari muntu gekeri mbecha ora bati gwikirwa riragwitira ngugi thirikari na ikyo tumigwa gwigitugita pandiem iro gwithwa gwigitugita traveling allowances gwigitugita accommodation gwigitugita kwa catering and mantu jo jonde ijo jadidekete ora jabati kuthithia na jadidekete jakurukitwe kumagi county assembly jakurukwa ni control of budget jakurukwa ni accounting officers bonde na muntu urekirwa mbecha ora bati gwikirwa na gutara njire na kuringana bo bari gote chiringi nyemwe urete na batiokira EACC eja kuthithio chunguni bao nontu baketho bakemiakanya ontoke mbecha chio bichine nkurugia mbecha 1 million lakini antobele bata bachua bekirwa kenda bathukiro marietwa kwingwetika manto ya kisheria yaenda ke EACC yakagato ya bati kuthiatwa kenda topa kuhakikisha uti muntu athukiro itore yake na muntu akubenya kuithetera kinyanto ba EACC to welcome na ndenda rera bakeja nonto neni jainete form ira chionde neni ndidete manto jara jonde jatumirite utumiri kwa mbesho bishine ngavana nibeje kana bambite nitawaambia ukweli amna bubu baugite nyumene bakethwa bekinya kotini na je nio mabunga bakethwa bukichumiria kira tumire ndega gwita kotini nuija mata cannot be investigated even before the court ndateka ndona oni romba gwita kotini ngakarata kuingira usunguzi kwa EACC usunguzi kwa DCI peja kuthia usunguzi kwa county riko agintu kira kiumba gwa improvement jaka na kiumba gukira refine ntugo bwega ntegete na moni jakwa ni report ya EACC ni report ya control of budget ni report ya auditor general ni report ya DCI ndona oni ngogea koti no tuba manto jako personal jamba tiretwe muntu makurunga manto ani point akauga this matter is before the court na tuekere before the court cannot be investigated kira mzinge cha government so ndona yakwa it should be the render of last resort pambe mbetere usunguzi bo bunge bodithie actually ngeta kotini kinyande na report ya EACC ekiuga gote uthuku bwathithekete iro inya case yako kethero ina inya ya defamation na oni mbete ku because we are doing the analysis demo ni account chianto demo ngura for example mtu fulani account yake wewe kariba jia kuthoma ni mwana lakini hata kumeticha kinya court automato ya tamonga kotini bei lazima mandoya ya tamonga kinya monga muthia ya tamonga court again a statement ya bank ile bwete ke bonku bwira utari rongo amna bubu moria kaborio akiaria tereno Nairobi ethwa kiugo jukumenya mantu jaja unde na muno petitioner eta mbere muno atnenkera Meru
receipt ira jumbe gwa attach that voucher kenda nikithana voucher ira ikuriwa thaina mbeca cietire ko tumba kuthithia allegation uga mbeca ntumite na voucher 5,500 no tegwa ki voucher 5,500 itumite jita kiu nontu gutimbe ciria agwite na receipt so accumulation mbeca ira ciejaga omba kwithirwa office ya governor etho ikite o pending bills keja kuruiria muigwa tene ikio tumukona figa ingi yuria ko ni nte kwanda kutuika kwina mbica kuretwa ikio nikithanagia ati mbeca ikuritwe ite na ajitite ira ni operation office ya governor Nguruki Mugambi Manyara mwandiki munene kama kia Mbas agutenyo chonko ni nguruki bubiri kuthithwa kirimando jige kandarathi akiunya gukumba kwina ungumania kithirantu iba itire ngugi na mbuga kinya percentage ira bakuonaga ka fainda gawa tio kinya 10% na mbeche ukinyitwire no myaka 5 itiri nawe urienda kuria 10% kendo muri mbecha ciawe iu tiko wora biashara iu ko ingugi to kwenda guitania ngwina antu ba tenders antu ba biashara na litingu bada baitirite thirikari account ngui mtoro getu mbecha unde na mbecha tritendi bwejire tukabeka ira miriki mara moja lakini mukathithagia makosa ya kunenkanira mbecha chenu kuma muko no ntubayamba kaba kuya mbecha no tubirite kuriaga mbecha kana kumana kendo uri wa mbecha ciaku ntobia nu birewa birewe bithire aito kumenyora mukuthia na mbecha iu uthi no tu menya mbecha uthomba kuitha ona mbecha unafanya kitu fulani na kinyara weka ingi tuije tutakuja nkiripotera Uru TV Beta Muthuri Murioki.